enjoy God? He's so close to us. Lata mai so seisia tangata. E fai o le ngae ma le ka fia o le loto ona o tātou tua. O le iale nganga whaafitai ma le vi inga i di. Amene. Ia. O te rofo i ia. Mani fo i rea la. Sui atu ai ma le whea au o le nei aso. Amene. E tala noa i le alofa nei o le atua. Amen. E se ale lo loto le alofa o le atua. His love is so deep. Then you know and you think, yeah, fai tau me tusi a Ioane non ta mo fai upasulua o smatoru fa mon. John chapter 1 verse 12 to 13. Amo fo ia tatou skripta le lunga imane. Sai le amatanga le upu, sai le atua le upu, o le atua fo'i le upu, o ia lava sai le atua le amatanga, na ia whaia mea umalava, e le ai fo'i se mea tasi na whaia e le whaia ia. John chapter 1 verse 12. Verse 12 I lato uma e na talia o ia ma whaatua i lona suafa, na ia avatu iai o le manuia, ia avea i lato ma whanau le atua, o i latou e leo le toto na whanau wai, e leo le manao fo'i o le tino, e leo le loto fo'i o le tangata, a o le atua lava. Go back to verse 12, please. But to all who believe, say the word believe. Pe kau de believe, e ka ko au lokua. Say the word believe. Hallelujah. I'm just back here. But to all who believe him and accepted him, he gave the right to become the children of God. It's amazing to be able to hear that too. Allah ya Jesus Christ. Ta utia o le nei alofa. Amene. Ai vai foi ai bea uba o sau Yesu pau ale o bea o le dia te o. You need to believe. Say the word believe. Asaka tatare o tawa vai ai believe. Ai o ke vai a kwa yo buku e ke re believe. Amene. Vai lá com fafoga vai ai. Ia wo kaki vo wo ke ia wo kaki ia ole ese fo ia le makaukia ole atua abe. Albe foi le pole alo fia ka babafa polo fia ke babafa ga sau ole ga pa ia guki oi abe. Ia ko vai ga ka vai e guki a oi le ga pa ia pole alo fia ke babafa polo fia ka babafa e guki a oi le ga pa ia abe. Hallelujah. Bea ga makau kia ia ka kau o ga vai valeka ko loko i ri. Ala ka alo alis ka ka i kei bea o le bala i le bea pea o se bea e fai pea i le aso bale aso ka baliu Yesu bo amen. Ai no makua i goko le no loko le ka uo le bea ga fio mai ai le atua. O ke ia le oso aku i lo i le ke kai oso. O le ale si bea ka koe basa oso. A vai ka baliu Yesu o le ale si le. I kei bisila. Hallelujah. Mo ka kai se oso tui feiga ka kofa banku. Hallelujah. E ro ala e ke bari e vai a kai bea kangi ai lo loko ba. E makakua i pea le alofa o le atua i a kako. I'm so glad that I am a child of God.
I don't know about you. AOAIA makua I o fia ua avea ika e whai mātali o le atua. Ea oi whai mā whawhiri o le atua. Vea tātou e whai mā whānau o le atua. O aso ia. Ai au kele I whaolai. O whapea au ia. Wa ika le atua e kia. Aleluia. Rea o le koe anu. O sauro i e iusi na o le koe anu e se luku. Ia lea kai anu e le luku. O le oe no ka maho whaua. O le fia makua. Iko mai lea ni e mai se a. O ka mio. Amen. Wa mea ka whai. Ai o ke maka kua I ka pēa le ka aso. I ka ua o sino makua o ruta. Ia sa invite ta. Kua wala awa kua. Sau de loko. Sau de loko. O le voe ro loko na mako whane. Ai re o se loko. Arai pe pēro. O le mea ka ua I foi ia ke oe lo. Ka ua whai e ke anu ka ua ngau mai. Tika kaka sau de loko. Aleluia. Ia whai kaka o kafa. Wa e au mai e sa kaka i le loko. Mea ka loku ane mea ka e whai. Hallelujah. I am not ashamed of the gospel. Kalanga ka malo po. O ke le bai le tala le leia. Ke riso. Yo fera ba isi ke no bakua ki ago fia o kalama. O baka bai luka le po live le be. Ya o vai ka ko ia kali wala au lo bakua. Ya o usau le ko usau ai o usau le ka ba lo foi le ga anu ave ia falao ai ka ba lo le ka ku ia ku ila ka wo le ka ku ia ku be se be ai ru ka ku be se ka wo le se be ai le valu apo a ber ka ku spa ia ku nu ave be ai o ga ele o sa la ga wo a ka ku ro wa ki ga o ka li ga ku so ave na pe ga na be ga usau le ro wa ku ia ya ka ko wo au kere inoa, o la ua seki e rea kua le mea moa o ia. Kere inoa, whanaka kau kafa, e kere inoa a mene. E kere inoa. A o la kui ngā, o wako whia whai whea. Ia au ai a kui whai whea, ua ule lei kou whai whea. Hallelujah. Ya o pese o pese ngala o mai kai o foi o sene ma o pe ala fa long wala nga usau ngo foi ku a vai nga le loku o le fale a nga ngai feri do pa I bang tuan it au kofu mai ha fa long e pa ia le me per ga ko fa e pa ia le me ya saula o le saua ka ka nga le lamak bai lo o ka nga ia saulo ngofo mai kua yo le vela sau e ngofo mai kua yo au va kai le tu e ngaso la ngai e sunga ya fiti o fiti de dia kai minga la fa kwa makalo a ingala ngo lo ngailo o ele ai se lo mafofa o le fa se o ki apolo mai o ika le ko e o le ko fia le ko ai ngango lo ngai e a lofa le atua ia te how many people out there has been deceived by this thought that God hates them? Hallelujah. Ya wa akide foi mal vai mai ngai kanga kala yo foringa pe foi fa pe nga wa mi amen wa akide nga le fio mai lo aleluia nga sui mai lo mai kali ai ngai falta ya au kamal le ya ni
E le vai ngofie fo i me ngau i mes e vai sunga ya se pi e ka fai ngam yo lo ola. Amen. Alu dum. E kasi de savadi dum e dua la ai ku. Amen. It's not easy le au le ka fai ngam. Au va kai foi le tua o le o mai le ngai mamau. Ya, o koi fa kai ya se pi o koi fa kai foi ya kia. Ah. Wa ngale ya wa mi pa anga e le kupu foi se. O koi fa lo e le tua le grace ma le o mo sai. Amen. Venga ka fa ele le tua. No matter what, still is a faithful God. O le le mea ngai mangai ia ile tua e le loko langa ko fa o le wisdom and understanding upon us. E lo le lo ka ngaka muka a le sila le tua. That's why when I look at the word of God, God is so patient. He is so patient. Ova ai se kua ua whapalipali. Kua ova ai se kua ua ongosa. I look at God. I look at man. Oh, gosh. Man is so impatient. Hallelujah. Ele ongosa i kangaka. Al mene ale ka mfai e ile atua. Le longa loko lea. E ngai am fai o nga race ka koe ala ilanga upu. Inga i mwhaio nga e malamalama i le hato lea o le atua. Ai malamalama no i le noto o le atua. Ngai wawa ai aku lei ai. Wow. He loves every human being. Human being, it's e lunga i ka ngaka i le sila le atua. Wai i arko i ngaka ngaka. Hallelujah. E whai kakau kafu. Wai wha lika ngaka o le loko ngau le atua. E o mai foi o mo isi me ka ngaka. Amen. Yeah. If tai foi le di. Boka ko ye ko ngol falta. Ia ole Leaumu nga mo ni kai. Hallelujah. Ya se vi fonga na fai pulong, le se vi punga su todo famol. They are reborn. Say the word reborn. Le so nga ngo lo inga foi ha. O ye e foi le me ka o le fa ola inga mo le ko e fa nga u fo. Nga u fo. Ya, se fai ko mo menga fa mo le ma le Ioang e koru fai o posu 5 ma suma fitu. Ina ia maua le o lai whaavau i lato uma o e whaatuatua i a te ia. A wā ua whapea lava o nā alofa mai o le atua le lalangi. Wa ia au mai ailo nā tali e tō tasi. Ina ia le whano se tasi e whaatuatua i a te ia. A ia maua ia le ola e whaavau. O ia se alunga. A ele au ina mai e le atua lo nā tali i lalangi na ia whaamasino le lalangi. A ia whaola ina le lalangi a te ia. Okay. Ia se rire fai uku. Pon mea whanga le lenga fai akua ia Yesu le kamalo whanga le kakaua nga e koe whanga ufawi. Kona le besa nga. Ia ong sai mai fo i kako kakalongo e whape i le upole aku. Amen. O whai atu Yesu ia te ia, e moni te whai atu ia te oi. A le toi whanau tangata e le mawhai o nei loe e ia o le mālo le atua. Jesus replied, I assure you, no one can enter the kingdom of God without being born of water and the Spirit. Yeah, lim ono. Verse 6.
O le ua whanau mai la le tino, o le tino lea, o le ua whanau mai fo i la le anganga, o le anganga lea. Aua e te ofo awana o whai atu ia te oe, e ao ina toi whanau mai o tou. So don't be surprised when I say you must be born again. You must be born again. Ngai ka kauonga e koe whanau fōwin. Koe fo iana i le Ioane mo whai upa suma tōru whamona. O i la tou e le o le toto na whanau wai, e le o le manao fo i o le tino, e le o le loto fo i o le tangata, a o le atua lava. They are reborn not with a physical birth, e o tātou whanau mai le tātou te whanau mai o tātou mātua. Resulting from human plan, leo makua i sui mai le ri dia mea, but a birth that comes from God. Hallelujah. E ngā o whai kaua i, o i ngā makua i fia i a loko i le ri. Mea ngā leo pe o kakangi ai o ngā o le maliuo o Kerisa. Ua makua i saua le ali i makua i kipi ese mai a kākou mai o kākou pikanga i kākou lainga ma o kākou makua. Hallelujah. Hallelujah. Leo o mai ngai kākou o leo ua kākou iai le ainga o le atua le tamba, le atua le alo ma le atua le anganga koi. Hallelujah. O kau mau mai le mea le kake kau. O e kau loa mai le mea le lau ainga le o ke whai a koi. Ia wai vai le kua ngai o kākou ainga ma ngai o kākou makua. Ai kilo le lei ai le mea le ua whai ai le atua. Ua makua i ia ua pe o iska ngaka e whemikai ia o ngā o lako lainga ia. Amen. Ai me vai ngau pe o whainka o kasi lea mea o lea koso ai kua ka ngaka. Hallelujah. O ngā ua makua i kia ia lako le mea lea ua whai ai le atua ia lako ua mwhai o ngā koe whanau fou ina i le anganga male vai. O kau maua mai. Ia me sau pati le atu. Ia mea ngā lea kwhakua ingai o le atali ma le awhawhine o lea e le i whangaua mai oe ongo se mana o ngā o mātua po o. Le u koe whangau mea ngā whai ile ia Iesu ia Nikodemu. E ka kau o ngā e koe whanau fou. Malo, whawhengo koe o whina mga waro ka māmaro ki ngā. No? E se anu mea le karangoa kua ia Iesu. Amen. O e mo ki ngā e ua e whaolain. Ja? E ko ua i lo loko ma mea e no kone mea ngā e ke vai e le ngā luenga ngi ngā whai a Iesu mo kako. E kilo na i le kangaka le ki o whai mai Paulu. Mai a o kako, the just shall live by faith. O kangaka whakuakua e ola, o le kangaka mio kongu e ola i le whaatua, atua. O kako o tangata mio, kako o kangaka mio kongu. Me whangai ki kilo i ai le mele ua whai ai le ari. Ma kua i kipi a se ai le ari e le ai so past. Amen. A me la ko mo e Keriso tangata fou ia ua ngai aku me kuai a ua o mai mea fou. Ole o nga. Hallelujah. O nga. O kanga ka ere whangau o ngā whangau o e leanganga pa ia. E le whapeo so le leinga le ke ia ua e whangau fou ingai. No, it's all by the grace of God. E le o se whapeo o so le lei, po se le lei o so ainga. Aren't you glad that you are in a family of God? Ua whangau fou inga oi. Hallelujah. O le alofa ngā o le atua e makaukia pe e mawhauwhau ia.
ai le whapea la ua e sau I whapea ngai kia e ro leo makua pe le ai o ke le koe a e malama lei e ke kausi le leo makua aleluia ma e alo fai kanga amen ma e alo fai kang fai mai kanga kai le faaola e le faaolta aleluia kan mela le ai ai ma maka I le alofa tu no nei o le atua e makaukia le ya al mea la nge ya ngau lo loko I le upua lea ya upo le tu e lei lo pe fa fenka ko feola ai ke le fia lo loko I le upo le tu o le ska kai o lo kai me la ngai le upo le tu wa o koinga uma se mako o le fa aleluia a por nga foi e ka fao a fa solo a ko e makua le aia ma se kai mi le upo le tu amen ya se fai kaunga mai le e pedu e sfulu ne ka koanga ia kui le sai e ono fai upo e lua fa mamot na fai ia mea uma e orima sai ai lava ia mea uma o fetalai mai ai ova aole nei ngata au te vai ai o le ua fa mawalalo ma le loto tinga o le ua ngatete foi la upu my hands have made both heaven and earth they and everything in them are mine I the Lord have spoken I will bless those who have humble and contrite hearts who trembles at my word wa te ko fe ko man fa sa mo fa mo na fai ia mea uma e orima sai ia lava mea uma o fetalai mai ai ova aole nei ngata au te vai ai o le ua fa mawalalo ma le loto tinga o le ua ngatete foi la upu on mea nga ko kilo ye pe nga la ka ki ai se me le loko le atua o sila ma va ai le atua po ai se kangaka e longa la ye le loko la amen ole kangaka e fai mai humble and contrite hearts ole kangaka e mau lalo longa loko ia male mela ka o le contrite kusa po le loko uki momoia o mengi e ka ua ke le e la ka ko sava de valinga male tua e ka kaua o nga ia se loko mawalalo ia te o you need to have a out of humility pen ka kele nga lu mai ma fa adia tu le nga le tua ia te o pe ali ai se loto mawala aleluia e ka ua kele ngai me o le loko mawala a loko mawala lo ka ngale o e ku o ila amen ka ngoi fa mo is ka ngaka aleluia me o me nga lai va ai mai le tu va ai mai le tu e va ai mai tanga tai ma wala lo lo mana ka ngaka e loko muki momoia o ka ngaka e loa fa ma wala lo lu mo le tu mar ka ngaka e mai e tremble le upula le tremble le ngakeke ane ui ngole mea eke pui ma ele upo le akua se mea e piko siri o ka pele I lou pele I lou aleluia ai kau fai se mea ke vai aku e le o kala fea ngai ma le upo le atua ke fefe e fai aleluia Ele lope
O le ase kai mi la ka mai nga ko whekalai ai le nganga o le atu e ki oi. Amen. E sea, e alanga le whekalai le nganga o le atu e vai me le atu o makua i e whakamala e ke le ngau i langa upu. E le o e skangaka e ke ngau. E le upu o le atu. Pea ko kere kangaka e le ngau i le upu o le atu ala ua vai. Aleluia. Fia e o no Facebook so e mai ai le upu ale atua me pipelo foi isi kangaka lala. Aleluia. You don't have a time to spend with the word of God. Langa upu nge le atua le upu e a foi nge e kai ai oi. Amen. O le upu nge le atua e a o a iai ia oi. Pa kong oi. Se awas magpaki dia nga pa iya o le atua. Nga ko nga kangaka nga lai sila mai ai le atua. Awa o lo le malama i le atua. Fa ka nga e online life feeling ai. Amen. E a maka nga aku le loa po o ala o le atua, le loa i o nga mangaku. La kai inga o i o mangaku, la kai inga o i mangaku o i kangaka. Padol mea le mga o ai le atua. Ia kangaka ia e sa ili aku ia keia langa o kala ia kuspa ia e kau i le atua i le tangata e sa ili te ia ma le loto atoa. Not half-hearted, whole heart. Hallelujah. I love you, church. Alale mafuanga ngai mea uma. O le ka mafai mea nganga pa ia transform kako. E ngai ia mafai o nga kako pei uma o ai. O keriso. E wai ke fia pei fuo, les fai la unga ma. Ia pei kako o keriso. Ai le whainga i pei o ke riso pe a whai e ke whapalapala i le upo le akua, pei a le upo le akua o se mea whainga e e mua e uso e whailau breakfast ma isi au mea akakia le upo le atu. Al mea ngā le whai mai e kara kuspai a o leo ke vai ai, o le tangata i wha maua lalolo na loto, ma wha pe aifo le atua o le aso ngei. Wow, le ma whai a se mea. I need you in my life. Hallelujah. Ai se mea fia whaalongolongo po le ase upo e pau mai i lo fofonga. Aleluia. E se ame pau mai le langi. O kala sa oa. A o nge ngai whaamasangi me nge mai wawa ai ai. E se ame pau mai le langi. Pera kai kau kafa. O le mea ngai mai oa. O e kauloa e ngi mea mai. O alu whaasolo a koa mea le langi ma mea le lau langi. Amen. God is good. Kau kia le ri. E se we an ko ngā loko ngai ai mon fa ma lunga. Fia poko. E lo mai se. Ni ai se ka ngaka e fia malo i lunga o le atu. Ka sa alo fa pe kia. Transform mai ele anganga pa ia lo loko. Pe o le loko le ali. Ke sa wa ke au ngai kangaka. E ke le fia iloa, e ke le fia sili. Amen. Now you know that you are here to serve the people. Serving people is serving God because the people is his heart. E ke fai whanle kangaka. E so fai. E tia alanga ke lo le loko nga la ka kia o le atua moa. Ora ufunga le ku e mo yo ina. Me nga le fai mai ai a o leo ke va ai ai.
Ea, e maulalo longa loko. Nea kai maulalo longa loko. Au se ngaka kai e nguki mo moia longa loko. Nea nga ukangaka whapenga. A le whaalongo i lea kua. O kau kai e uma le ngaso e le e uang fa yaku le kua fa mon la uanga pongi o manga o ke anga pongi e sia langa o ke fia fa longo mai lo siu fonga e uol pia meist ka kala aku ku spaia e vai aku ming oi solo mai ku spaia ku fika lai le nganga o le tua ia ke o ke le kanga ka o mo me vonga le o fa foringa lafi solo i maka amen. E sau maonga maka whape ngā pi e lafi mai. E rei ma se sia e lafi lumo le fio ngā le atua. Amen. There's no one. Nea ngā kau ai. Au le whiaula ngai kai au. O se mea le anga kele. Pe ale koe a o ia o e le ali. Mea le anga kele. Ale koe o ia o e le nganga o le ri. E tia, nanga i mai le nganga o le ri. Kua i whamau alunga lulu. Aleluia. Le ngā le mai a o leo ki wa ai ai o le kangaka loto maua lalo. Ma le kangaka e loto nguti momoia. Ako e whaikau aku ku spai au ai aku pe o solo akoa e ke alu e kangi lu mo le tu so soangi mai. Aleluia. E ke roko e soli le kanga e pasanga i ku spai. Ele ai se interpreta mangai e pe o le nganga o le tua. O nganga kanga ke vai e mo kwa malo masali. E lefa ingo fie foi nga fa seinga o ka ele mau mere le usau ngi amen. Ya o se me nga le saua ke vai e kasia me foi ngai banga e lo sori le e kasia lo kilo aku wa e lo me ale la lo langi wa e lo me ale le lang amen. Ai le sori ki nga ngai vai ako me la lo langi amen. E koe su e koe e salme la e muri. You follow man, not God. Are you okay, church? Ke ngofo ai. O lo kangaka o se kangaka. E ave lo kangaka le tua o kaulanga lea. This ke ola fa kaulanga i lumo le tua. A mole o ke manga o mai le afi mai le lang. Ke le manga o se afi pepelo. Amen. La finga va kalkali e dia. Ai nga opa mai le afi. Nga saua. Fa mama o me. Aleluia. E se le leio ka ko ku. Ka fa pe o se ka ka ke manga o fa i loa ele fa i loa ku ele tua nga me dilo. Nga i me dilo le tua e dem fa so fa dia solo se ka. Ma ka ka e loto maua lalo. Ma ka ka e loko nguki momoia. Ma ka ka e makuanga keke le upo le tua. Aleluia. Ja faz okay mane. E wal pia me si le transforming ai le ri o lo kangaka. Fa kumu oi le poko mai le langi. Amen. Ai le ngaka ile o le ai a fa inga ngi ola. I lives o kangaka mo le malo le o le atu.
E peru suma lua lima suma tasfa mo. E peru suma lua. Wa ngalo fo ia te utou le popo inga lo fetalai mai ia te utou, pe ona tautala i whanau, lo uatali ie, au al whaatau wa ailo manatu le awa inga le li, awa fo ile whaavai vai pe awa ina o e ia. Okay. And have you forgotten the encouraging words God spoke to you and his children? He said, my child, don't make light of the Lord's discipline and don't give up when he corrects you. Listen to me, malama. E discipline ka ko le tua. Amen. Awa ngai fa pe e alofa le tua ya ka ko nga le awa ile ka ko le tua. Le ya awa ka ko le tua. Awa ya lailana ilanga up. Ai le uska ilanga up. Mai saungi ne ye me ola fa u ye o le tua. E a o ai fo. Amen. Hallelujah. Yeah, next one. Wa ole walo fangia le li, wa ia tu ia te ia, wa sasa ina fo ia tali uma wa talia ia. Go for long line. For the Lord discipline those he loves. E ke lo fale tu ke oi. And he punish each one he accepts as his child. Sing lang mo fa mo fa mo. Wa ole walo fangia le li. Wa o ia tu o ia te ia. Wa sasa ina fo ia tali uma wa talia ia. Pega ka o kafa. E foi que me sai oi. Amen. E wa sa o leia e que deu o al me nga fe ku le sasa oi le e que ko ke le ka ele manga nga o me le. Aleluia. Ole upula e ole punishes, but or the upula sa umay le New King James Version, I think also scorches, means whip, or the whip, or the sasai le, le sasai so from over le le fa nga la para kamanga fa longo ko ya e mo in ya me vola nga pa so from ko ya lu le ako, amen. Hallelujah. Vậy eo ngã cắm băng ngay cái quẻ lùi lại quá, hallelujah. But that's a part of the mang ngạo ấy các ngắc. Hallelujah. Ai phía ôi lúc mà các ngắc mà phía ôi lúc mà. Ai lên mang ngạo ôi discipline là cô về lên, là chú. It's part of các cô growth. Discipline is awa mấy các cô về lên chú. Al menga le fi au la sol ni o se mea le anga kele ai le ko ya o ai o ele tu o se mea le anga kele. Hallelujah. Yeah, next one. Fai talia o tou le o inga o lo tau si mai le tua ya te o tou pe ona tau si ya tali wa o ai se tali o le o ina e lona tama. As you endure this divine discipline, remember that God is treating you as his own children. Whoever heard of a child who is never disciplined by its father? Là ngau câu luôn một cái kiki ai leo ấy. Để xe coi ngàm yếu. Hallelujah. Thì phải ra không? Hallelujah. Yeah, okay, next one. Ai afai au no o tou male o inga, ua tau fusi ai le whanau umalava, o tamato I fale o tou, ai leni atali. If God doesn't discipline you as he does all of his children, it means that you are illegitimate. Let's and are not really his children at all. Ole upfasa mole sa wa iyo le tamato to ifa longo wingol kami kiki de isonga isong kama. Amen. E ol me leanga menga le so esele leanga ol ngimio le ko ya wa iyo ka ko ele atua. Ese ele o ko e ngai mafu mai wo esele me wo wa nga ia ya ka ko loko.
Aleluia. E alofa le tu, o le pā no le alofa ngi o le tua e awa o mai e kako. E awa i mai e kako. Al mea ngai ka ua ia lo walu i le upo le tua. A wai wha amala malama mai ai e le anganga o le tua ia ke oi mea ma. Na ngonga ilo anganga whawhikai i le ri. E ke le complain ai. Ai ke whawhikai i le tua. Aleluia. Why? I say, langa I ke loinga. God is in na control mai a o le tua ma meu. E o fo I mea ke ui ai, o mea e avaku e le tua e ke ui ai, inga ia mawhai o nga e kupu. Aleluia. Ale ska kai ui lo I whainka ma. Ngana fai mai ai, au ke loko, au ke vai pe a o nga o ai o le ri. Amen. O loko vai o me fonga le AOAIA kulo le ri ke o va ku ke va ngofo le fa. Amen. Ai. E mala mai o me o mai e faia e o fai o nga o ai ka ko o me fa ku po ma fa ma lo si ai ka ko le ri. E nga o fai o ka ko foringa i le ri. Amen. Ka ko foringa ya ke. A foi email e ui ai e loa. E mawhai anga e overcoming ai ala le fesosoangi mai o le anganga o lea. Aua ke kipa. E lei o masesi o kako e alo mai ai mengai. Ai le whapea fo e umai. Whakua umai pea i maliu. Amene. E alupea. A o mea ngai a vei kako e le atua from one glory to another glory. Mai lesi mamanu o le atua, i lesi mamanu, mai lesi whaatua, i lesi whaatua. E le kai uma mea le atua. E fiu kai sa ini mahalo e le mwhai o ngā. Ngai a o i le loloko le atua, maualunga le atua. Aleluia. Ai kangi no loko le tua fa molmon a o mai ya a o mai ya mongo fa ke ko o le ka ko ia ka ko ai ngo fo le o le tua o tato tama haleluia isa o fa ka penga ngofo e fa o lainga o lo loko nga sa no Merkala Yesu o ke ko ke le filia wa nga filia ya vâng ngà lấy công phải le chuối người phải cúp bụi, người ở bắc cú le poko mà là cầm mày kiểu, và lúa ngay mẹ mà le chuối, và lúa kari cùi mẹ, amen, và lúa kari madu, phải cái là và lúa kari madu, và cái này ngay kari mà mẹ, ai xem, này phong sa lô và Hallelujah. O fieng ka ka waleang ia ke oe ka luai ro le o me umanga la como fai de ri sele se mai o ka ko kangaka manga ko foi mai Yesu o lo kama o le o le vinge o lo kama o le keu yo o ko la ka mo fai de oki keu o les ka keu wa ko mai le ai ngo for fali amen fali bad attitude oi mo malo hallelujah Ala fa me le kala kuspa ya a nga discipline ka ko leri yo kede fia kama ko fale au haleluya o ngo fa nga mai pa ma vilo am lo ka ma mo o lu sulfa e ko sang amen me nga ma ngai yo me le tu from all those days of my life okay alu fa pengi it's yeah because all okay pipi lo lenga de
Ang asawa le di umaya ukikilo. Wow. Ya la que se vali avapia. The old has gone, the new has. Are you glad that you are in the family of God? Cái vấn đề gì đâu, vậy aku không may ai mà chui lại ngồi lấy chúa, Hallelujah, ele lấy đi, the old has gone, suy áo hàm miêu, suy lậu cầu cá, ông mà ngáo phạt cái Giêsu, Amen. Te esele makangofia o le ri. Meanga ka kilo ma ai. Esele makangofia o le tu. Ia se ko lu, se fa ngau. O kai lo vai lo ko lu ma fa ngau. Amen. An me nga o ke ri se sa o se pi mai se. Ku ko gas sa. Fe kalai le ko sui lo ngo. Nga sui fa ali ya la ya asa o le ke manga o ke pipi lo lainga le amen ai dei lo ya wa makang fa ye de ko me fo yo o ku mane nu ka lo si vai fe au nga le o lu o sui lo ngo sui ya ese o Ezra se o le ngonga ni fika lai e nga ngole tuai lu ngol monga ya se e fiu so ko lo fa mai o mai ka su ya se la va le ngo madingi ngo ala fa lo ngo fa mai fa ngo fa yaku le ko o Ezra le vai o ris kai mi maka wa bisa o fa mai fa kwa su ya se la o vidi mai wa se o le mo manga o se ya esta e suilo ngo ya ese ava mai se pule a esta an me vai la va pe fa ya kut vai fa ya ki o suilo ngo como sui a o leo te va ai o le loto maua o ko se mafia fi me o va vai o ko se mafia fi o ngi me o fa mo lunga lo ko sai. I was trying to please man. I was trying to please my family. But I'm no longer belong there. I belong to my new family. God is my Father. Hallelujah. O long o fa ngau mai ri fa ngau o se manga o yo makua po ngaka sa. Amen. O fa ngau o ole fina ngalo le tua. Anzi, avesse paki le. Almera dia wala umai ka ka ka. Bukokas. Hallelujah. O wika. O wika po lo wika le aso le ngasu ye lo mo. The just shall live by faith. Palonga mauska. Kere ilo me ala he. Kere ilo le plan na le tua. For I have the plans for you, the plans to prosper you, the plans to give you the hope. E mangayur finga ngalo le tua I tell you. E maka ngofia le tua. Mangaya nga plan mo kako. If you give up your life for him, you will find it. If you save it for yourself, you will lose it. And what a joy to serve him. I didn't even know that time.
Para mako o Australia, become a pastor, never know. Esse é o plano saya. And I gave it all. Essa hora eu por pessoa, I gave it all to find everything. Hallelujah. Give it up, everything, to find everything. E maka ngō fia le ari. E ngā fia i kō loko, au ngai a keia. Sa ili a keia, le aso ma le aso. Mea ngai e rengi mea e manguia iao e. E kō loa e, na ngā nai sau le kua kilo i le kangaka malonga loko. Au ngai e whakamala i le upo le tu. It's worth more than $1 million when the Lord speaks to you in a day. Kangi e lolo. Ai maka le maka ngofia man mangi, and that will cost you pe or kala kavika. O ngau loko. Pe o le ngau le aila. As the deer pants to the water brook, so my soul pants for you, O God. O so malia ia ke oi. You have tasted the goodness of God. You have tasted the faithfulness of God. Ele ko la ko kanga ko ngai oi. Hallelujah. Ele ko ngai oi skanga. E kele ko fa moi skanga. Why? E mka kia me e fai le nganga o le tu e ke oi. E ke le koe manu e lua i se mea. Ke le koe fefe i se mea. Ne mangia ngā mea le. Ea me su. Te mā. E ua whaafikai. O mea ngei o lo ngā kia i ali siri ma kupu. A ua e whaali kama vale. Whaali kama vale vale. E mkau kia mea le atua. E re ai se mea e mawhaia o ngā whakusalia inga mea o ka penga e le atua mo kako. But you'll never understand. Ka wheke whakamala i le upo o le atua. O le mea e laua lunga i so skangaka ola kerisiango. One word, it will change your life. It will change your life. E lo loko ngai a keia. E ke ngau ai. Many Christians nowadays is just going before the Lord. The Lord is like a money machine. Give me, give me, give me, give me, give me. But you'll never go before the Lord. God, please discipline me. Correct me. Ia wa o mai kia. O a me lo loko ke vai me fale kong fix it please. Hallelujah. Kilo e me whaia e le atua. E o mai whunga o kau pai. You're very beautiful. You're very handsome. That's why, because like e ola e le upo le atua. Lai wha mama o e le upo le atua. Hallelujah. E le ngau le upo le atua. E uma vali a sainga lau ka vali ai. Amen. E ke au le hanga. Hallelujah. Pe mei loa, e loa yongu. Hallelujah! Ngau le upo le atua. Se kere kau mga umianga me. Nga kau kafa, e natural me. Vậy, cô sẽ về với một cụ về và phá ấy có mấy amen. Nghe phía lâu nó coi để đi mà là ngầu. Ya lâu luôn ngay lâu. Ngầu lâu speak le tu ya kio. Day by day. I know it's not easy. But waking up in the morning, early in the morning, by my tu, man.
This man always wake up early in the morning, sacrifice, lang sleep for half an hour. Amen. O ke whaali ai. O ke whaali ai au mea lilo. Nā ngai ese ai ka ngaka. Amen. Ai lo moi. Peo mesa whai aso. E fiu se pia sau. Whawhangua o awea makeo lunga maunga. Ala ka lo karo whare ngaka imi o kere o. Aleluia. E vai kaka ko sala mo whai fiau. Vai ola whako a pupula ngai o ngama. Amen. Wa kau wanga wha pupula mo ma. Aleluia. E iso kuskusirim. E iso kuskusirim. Wa va ai dau e o e ale ngai. Ke ya wa kusi ngai o. E koe kusi fo si o di mai aki. Oi mai ko kuri fo ila no de li fa ba ngalo mai. Amen. E matango fie le atua. E le lei le atua. E moni fo i le atua. Me ka ko fa i di fa moni. So stand. Mai o sau fai sau kau tino ngai lung mo le atua nei tai hau. Ai fa long foi la upu ma. Ai o se me te fia fa to ese ai le ri. Sau lung nei. Lo vai le ri lo loto sau. Ai sau ta lai le. Amatana e online ngala upu ma. No life and my milk. I want to know AOAIA nei tai mi ma. Ai ve le tua. E lofal nei le tua e se le loto e le tama lo e tangata. Sa velo fai pese o so tu nei pese. Tul nei tai me. Ave vai tele ina fa utanga tele Yesu. Sa tele Yesu. He loves you and me. Oh how he loves you and me. He
next thing that must happen is the transformation. But he had no idea that I saw something. As a pastor, I was right there when he was drinking. He did not see what I saw. The Lord said to change your name because the transformation is beginning to happen, even though you are behaving the way you are behaving. The Lord has called you to be a pastor. But let me honestly tell you that there are things I see you can't see. And in spite of where you are right now, God has his hand on our lives. When God called Paul, Paul had no idea. It did not sink in his mind. He had no idea that was coming. Until the day he found out that God has already called him. And let me honestly tell you, this is the discipline. I know I have been a pastor for quite some time now. And I know discipline. Ezra was one of those people. But he did not see what I saw until I slowly saw the transformation. And I saw God doing things in his life. And to be quite honest with you, I am so grateful to God for what the Lord has done in his life. This has got nothing to do with Ezra. But I just want to tell you that Ezra is an example to the many people that did not see things that leaders can see in your life. This conference but I was sitting there in the conference thinking about what for the middle of fire. Because I had no idea that God was going to do that. But let me honestly tell you, there's a holy anger in my heart. Because I hate the way you live your life. I just want to tell you that God has a purpose in your life. And right now, as I'm speaking, I tell you, God is working in somebody's heart. And who knows? Who knows? The Lord wants to change your name because you are going to be the pewter of people. But I saw something that he did not see. And let me honestly tell you, you know when you enter into the holy place, the first thing that happens there is when you meet the Lord Jesus, who is the light. He is the one that gives you revelation. If you understand when you are in a holy place, you will meet the Lord Jesus because he is the revelation of God. Gives you things that is in personal testimony. It's real. It literally happened. And I tell you, it's speaking to your life today. I want you to lift up your hands and we sing this song. You know what? Swallow your pride in the tower of your life. Swallow your pride. I tell you that it's a stumbling block to many people moving forward. I want you to come and stand here. Who knows? Maybe today is the first day that God will do something brand new in your life. I tell you, Lord,
It's a very powerful thing. And it's never to put down anybody. It is a testimony to the grace of God. The faithfulness of God. From that day, I saw what God was about to do in his life. I can honestly tell you, God is good and good is God. If that is you, come. Don't look around. Close your eyes. Oh, how he loves you. There are people here that God is about to do a transformation in your life. Satan wants to hold you where you are. But God wants to move you to the next level. Enough of where you was. Enough of where you were yesterday. Today is a new day that God is calling you to the next level. If you don't like the discipline, and if you are the very person that is behaving like that, today is your day to come and stand before the Lord. He loves you and me. Jesus to Calvary did go. Hallelujah, Jesus. His love Come and stand for before the Lord. mankind to show. I feel that this is very important. I made a decision in my life. I thank God I was super clan, but I made up my mind. Yes, I'm telling you but I have decided to I have left that God and I want to belong to the family of God. Because there are many things that hinder my own walk with the Lord. The connection I love my family, I love where I come from, I appreciate where I come from. I will live and I'm not to release that home. Hallelujah, Lord. We're going to sing this song one more. I want to tell you the family, so out in America. Hallelujah, Jesus. Oh, how he loves you and me. Oh, how he loves you and me. He gave his life. What more could he give?
tatou te talo o e mamasiana whanau e masiana utai e tai au. Hallelujah, Lord. After you to him, God, God will never leave you nor forsake you. And I know that you can relate to the story today. When I live after you to so much of you to eat of I and we will to leave my head out of there. After we had to tell the man, where is she the fear and nothing? Where is she the fear me? Oh, my love, the two for enough. Where is she the fear to mommy or father? We love you to one day. I am a Christian fan now. Mato Lord, tour or oil, tour, I find them for. Father God, as far as you are concerned, they have no past. And Father, we thank you, Father God, for the hope that you have, Lord Jesus. Lord God, I pray, Father God, and I nullify and I destroy the memories. Lord, in the mighty name of Jesus, I bind in the mighty name of Jesus every demonic attack because of the past, Lord. In the name of Jesus, I pray, Father God, that you will wipe out the memories. Hallelujah, Father. The Mara Benana Fakuina, Lord to Emma Masiana now the Ma. Lord God, I ask you, Father, to reveal yourself to them, to give them the new direction, new revelations, Father God, a new hope in them, Lord. The Mara Mato Lord, Eliasis Mona Oila Mato Fakuena. We ask you in the mighty name of Jesus that you will cover them, Father God, with the blood. Lord, I pray that your hand will be resting upon them in the name of Jesus. Father, we are young Emma Masiana Fanau. Father, we are the Rumana Itama, or Mato Valauya, but we are the Tamati, but we are the Omai. Swafa Manu Lawyer Sukeriso. Hallelujah, Jesus, hallelujah, Lord. The Mama to the town of no time. The two ways the female or we are the Neuso. Mato Valauya to Oi, they Fanel Marina than enough. Father, I pray, Lord God, that you'll wipe out the memories, Lord, in the name of Jesus. And Father, that you will replace that memory with a nice memory in the name of Jesus. Father, to tell you that you so. Father, we are tell you, but we are the Alum and we are the South. For if we in my yet oil or mato tour. But tell you about me forward to fire boy mato. You have oil or mato tour. I was out of a party later. She never be my tour. I love for them to enjoy singing one more. Hallelujah.
Father, we give you back all the glory and all the honor and all the praise. We thank you for your Holy Spirit. Thank you for speaking to us today. In the name of Jesus, be glorified. Hallelujah, Lord. And God's people shout. Amen.